Мынакей Өзбекстандан суму 50 миң. Дагы 50 миң. Ушундай 50 миңден көп да мындан чабат. 20 миң сум. 1000 сум. 5 миң сум. 10 миң сум. Калганы 10 миң бердим. Мынакей Өзбекстандын акчасы. Бул жерде biz 54 миң сумду көрүп койдук азыр. 840 миң сум бар. 840 миң сум. Biz Өзбекстанда азыр эле чайканада oshxonasi деп. Oshxonasi деген ашкана дегенди. Ака ука барака oshxonасынан тамактанып чыкты. Сум менен болгондо 20 миңге обед иштик. 20 миң сом менен где-то 200 сомдун айланасы почти биздикиндей окшош эле экен. Ана мындай Өзбекстандын өзүндө чыккан ушундай кичинекей автобус, минибус деп койсок болобу. Ушундай минибустар менен жүрөбүз. Бул жакта в основном өзүнөн чыккан ушундай мини автобустар жосу. Көчөдө эле мындай эңгип жүрөт. Биз азыр ушул Өзбекстандын бир балыкчыга окшош бир райондогу шаарчадасыз. Мына эмне деген шаар эле? Эмне район эле? Наманган. Наманган. Сиз сүйлөшүп атасызбы? Жок. Наманган району экен. Бул райондо экен. Район ушундай экен. Мынакей биздин суулар. Наманган району. Бул объездной жол экен ошо. Шаар эмес район, Наманган районунун чекеси экен да, объездной жол. Ушул жерден токтоп тамактандык. Өзбекстандын Еревалы деп коюлган. Бул жактан баратабыз. Еревалга жеттикпи, жете элекпизби? Баратабызбы? Я. Жете элек айтып коелса? Өзбекстандын ашуусу. Бул жакта дагы туннель бар экен. Ашуудан көтөрүлдү. Бизде водитель. Бул жакта Өзбекстандын туннелине биринчи жолу кирип баратабыз. Булар да эме турбайбы? Тустороне турбайбы? Жок. Bir betken tindenden çatırvay bizdeki bay bunday koy bir önlü içinde koy. Adnastan. Aynınızı cevabınca. Kança mintada çat oldu kemiz. Oynak güç. Batay kıska lekeni yaktılar. Bir kilometre. Çık kaldı уже. Uçakta da. Ашуда карлар бар экен. Тоону чоң акчалар бар экен. Жерде жылгаяк деп атат. Бизде бир жерге
açtığım sağlar. Sevgi, adamlar bana aytsam jaktırgan çıktı. Tünelin içinden daha çıktık. İki tünel var ekan bu jakta. Karakterlerini görüp koyayım. Перевал. Перевал кен. Мah, şu. Kar menен oynap atышат. Под музыкой сигнал. Sana kulpalarım dostlarım жазды, ечке достlarım. Azırak күләне мошу жерде алып калбасын деп жазып. Ошондой көздөр ачык айрым болгон адамдын жолу да жеңил болот. Taşkentке жакындап калдык. Taşkentке кирердин алдында машинаны жуут экенбиз. Машина кирип болсо болбойт экен Ташкенттин ичине. Машина чыккан завод окшойт. Welcome to Tashkent. Hoş gelipsiz Tashkent. Шиваки, Samsung компанияларынын завод окшойт. Artel. Бизде газ плиталар бар го ушундай. Шиваки, Artel деген ошол завод экен да. Өзбекстандыкы деп айтышат. Ушул жактан чыгат экен. Остановкасы. Toshkent shahar hokimligi de. Toshkent shahar Кольцевой окшойт, кольцевой экен. Ташкент хуш келимсиз деп Toshkent Telegramdan ташталган. Аны доктордун ыргыты бар деп мен өзбекче машиналар көбүнчө өздөрүнүн производствосунун машинасын айдашат экен. Мына караңыздар. Булардын баары өзүнүн чат мына жерден жүрүп жаткан машинанын баары өзүнүн. Yangi qurilgan yer osti metrosini yo'li. Hozir qarab tursalaring, oynalarni tozalab, xudo xolasa metro ham o'tib qoladi ko'rasizlar. Bu ana kelyapti. Metro o'tib qoladi ko'rasizlar deydi hozir. Metro, eski metrolarga ulanib, mana shu Quyliqgacha keladi. Metro жолу наземное метрода. Бул метронун үстүн мы деген жазылган мына метро. Шаарды айлансак, Metronун жолу парккен бул жак. Парк. Жаман таза экен карасаң, бир мусор жатпайт экен ошолордой. Бул жакта поезддин жолу да бар экен. Машина кенен, жол кенен экен го, пробка жок деген. Жол кенен экен го, пробка жок. Пробка жок, жол кене. А боптур берем.
paşa ceveyi bile. Çok. Mısır çok tangalı da mısır. Zor. Başka mısır çok. Sağ bizde olsa ana mısır kapkan ciğerde de çok koyar da. Ben arka caktan Kokuzanya daha bir zavod okşuyorum. Avtoritetti. Avtoservis sağında. Avtoservisken avtomarket dedi. Kavaş sol yerda maşina juyken. Araya motor state. Rokkos. Maşinanın içinde turgan joy ekan. Rostdan здание бар ekan. Подземка туда için qaranglar. Şimdi shunaqa stенный лампалар taqib qo'yishgan ekan. Ишектикine arasında biraz uzakroq ekan. Подземный переход. O'zbekiston dildagi ellikni domdor o'xshatnakka o'xshashgan. O'ylari menen. Pul jag'i bo'lsin. Murun kuylarga. Magazinlarga yo'q, premium magazinlar qo'yjunkan da küçük. Versace'ler ham brend magazinlarida bo'lmaydi. Bizde çok Versace. Mineki biz girdik. Hurmatxon ajokoz bir komtaga joylashdik. Salmon ekan shartı. Jip jurkan praveshtini ishib keldigina. Okey. Issiq, ichi toza. Bu yoqda shkaf. Papa ishibdi. Telefon, наверное. Bu yoqda xizmatkorlarni chaqirgan bo'lish kerak. Так. Tualetni vanna. Уборный. И душ. Bu yoq bo'lsa shunday ekan. Ah, Nedir? Nake biz Hurmatxon ajokoz bir komnataga joylashdik. Yakabız. Nake bizning jata turgan komnatabız. Bu yoqda shkaf, jip julu prям. Сонун ekan.